Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina-ke ngisacela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonze ukwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke engizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuthi izindaba ongayenza njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje lithi-ke Umkhonto weSizwe Party-ke laphana-ke usunxuse amalungu alo namalunga ekhonkasi eqhubekayo ukuthi ayidube i-Santam. Lokhu kuza ngemuva kwezinsolo zokuthi lesi sikhondlakhondla somshwalense sicekela phansi ama-panel beaters aphethwe ngabamnyama. Ngalokhu sinxusa wonke amalungu ethu, amalungu ekhonkasi eqhubekayo kanye nawo wonke ama-SMWME amnyama, amakhaladi, amandiya nabamhlophe kanye nomphakathi ukuba baqalise ngokushesha ukuduba abathengi, ukuduba u-Santam kanye nenkampani engumzali wabo i-Sanlam, okungenzeka ukuthi umphumela wokufuduka khasimende amaningi emlandweni wemboni yomshwalense, kusho ilunga lephalamende le-MK uWesley Douglas. UDouglas ugcizelele ukuthi izenzo zika-Santam zingukujezisa ukuncintisana kanye nokuhlukunyezwa okusobala kwisikhundla sabo esiphezulu emakethe kulandela isivumelwano sezinga lesevisi i-SLA esisha emikhakheni yokudonsa nokushaya amaphaneli. Usole u-Santam owasungulwa yi-Broderbond ngokuqhubeka nokubukela phansi ukufakwa kwezomnotho kochwepheshe kosomabhizinisi ababencishwe amathuba. I-Santam eyasungulwa yi-Broderbond ihambisana nensalela yenzuzo etholwe ngokungemthetho yobandlululo, isaqhubeka nokucwilisa amathe lapho ibhekene nokufakwa kwezomnotho kochwepheshe kanye nosomabhizinisi ababencishwe amathuba futhi ababencishwe amalungelo, kuyilapho bezenza isakhamuzi esishisekela izwe, kusho uDouglas we-MK. Uthe i-MK izimisele ngokulwela ukuvikela ochwepheshe nosomabhizinisi ezinkampanini ezixhaphazayo nezinkohliso njenge-Santam. Mina ngicela lapha singene ema-comment section futhi usho umbono wakho ukuthi wena ucabangani ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicizana ibhathini nje subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonze ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyifaka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.